Svemoćnom objektivu njegova fotoaparata nisu odoljele ni najveće zvijezde, ni domaćice, ni manekenke, ni pjevačice, ni glumice. Ali još nikada pred njega nije stala donedavno jedina žena glumačke dinastije Šovagović. Zvijezda kazališta, televizije i filma, koja i pjeva, fotograf koji režira i porin za najbolji videoklip, Anja Šovagović i Stefan Lupino. Dobro, Štef, ja se nadam samo da ti poslije iz ovoga nećeš nešto izmontirati ovako skandalozno u svom stilu. Garantiram ti životom, bit će sve u redu. Molim te, obećaj. Imam tu jako Obećajem puno pred svjedoka. svima, evo. Hvala. Hoćeš mi sad dati da pročitam? Evo, Hoću ja pročitati? Nemoj ti ko Alma sad, nemoj, molim te. Pusti me, ti si glumica, ti ćeš poslije recitirati. Daj da pročitamo nominacije. Dakle, u kategoriji broj 17 za najbolji video spot nominirani su Kad srce kaže da, s albuma U tvojim mislima, Sandi. Redatelji Denis Wolfart i Bojtronik. Kao mir s albuma Kraj djetinjstva, Boa i Josipa Lisac. Redatelj Zoran Pezo. Ne traži ljubav s albuma Second to None, i ti. Redatelji Denis Wolfart i Bojtronik, opet ovi isti. A Porina dobiva? Ja znam ko je. Kako znaš? Ja znam, vidio sam na svjetlu. Dakle, Porina dobiva, Porin ide, Denisu Wolfartu i Bojtroniku. Za spot Ne traži ljubav i ti. Hvala lijepo svima. Moram priznati da smo možda očekivali Porin, možda, ali drugi spot. Dobro, to sad nije važno. Još jednom hvala svima. Hvala našoj stalnoj ekipi, našem snimatelju Markoniju, našem asistentu snimatelja Damiru i svim ostalima, rekviziterima, kostimerima i tako dalje. Hvala Maji Cvjetić na odličnoj šminki, hvala Čarliju i svima vama koji ste vjerovali nas. Hvala.